Assalamu alaikum. Tuğanlar, momun musulmanlar, oruzuңар kabul bolsun. Tuğanlar uşul buqa torpaq satılat. Bir yaşar bulayın dep kalgan. Bası 50.000 som. Azmaz kemi var. Урматтуу мусулман бир туугандар, ушул бука сатылып жатат. Адресин айтып кетсек, адреси Жалал Абад областында. Жашы 1 жашар 3 айлык. Баасы 50.000 сом кеми бар. Астыда номер турат. Чалып башка кеми сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Кеми болот албетте. Эти бар. Ушул кочкорлор дагы сатылып жатат. 5 баш кочкор, 1 солук. Акчасын айтып кетсек, акчасы 10.000 сомдон кеми бар. Чалсаңыздар сүйлөшүп көрөбүз. Адреси Кара Суу району, Агартуу айылы. Астыдагы номерге чалсаңыздар, ашык кеми сүйлөшүп көрөбүз. Assalamu alaikum cemaatına Karagılca rayonunun Sarkamış ayında kemi uy satılat eken. Ekinci balası erkek eken. Bagasın videonun altına жазып koyam. Özüňe süleşip olasыңар. Төртінші taza eken. Torpaq parada torpaq.